Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hagajinyo gijing beteng gijing jabas hosi kha haki benta ka surok Shillong pen Ursula Dauki. Nakalyang ka khasi Students Union South East Central Circle haga pradrik jemang arja apandreu kralit ben kendo yu Executive Engineer katnat NHIDCL banekran halor gijing beteng gijing jabas hosi kha haki benta ka surok Shillong pen Ursula Dauki. Habakran Chikilat Patai Kubor Hasnisa Jan Nakalyang Usamla Bansuk Khongwar President Ulaong Bakaseng Kala Ajingmut How Executive Engineer Ban Ajingmut Badi Ban Shnano Deka Alternative Road Knang Bagan Pensuk Ikinong Shong Shnong Katba Kajingte Ketika Surok Kadang Ya Shakman Ulaong Ru Ban Nakalyang UII Ula Pentep Bala Bun Sien Ula Pensngau Syuba Presiden Tensong Sembut Menteri Rangba Kejela Halor Ketika Surok Hakaban Nakalyang Jung Uru Ula Betha Iki Officer Ban Trelang Bat NHIDCL Hendai Kabasngau Sipat Kalong Ban Nakalyang Kitiki Officer Ki Kentat Ban Trelang Bat NHIDCL Syu Ula Bu Jing Keliru Bakumno Kat Kekerdan Sembut Menteri Rangba Kejela Umla Ban Penkongu Iki Officer Ban Ai Kejing Trelang Kani ketika jing majpang kaba yadai berkasurok hante apo musla kepada menteri kecing peniari kasurok daka NHIDCL pe akate ka thajongi takum kaseng hina du pasdang nistho ba kani kakam kamdei kakam ka babet rei kadon sibun ki jerwat ka bakta ya kaya kaya jang kipajba ka bakta ya ka im kayap kinong snong kajing penteri ya ki jaga ki bariat kilhu kiba isirkai dan nakataka daw nakaliang kaseng nadu bangisim ya kani kamatru iklem sim nakataka lenti kaba long kli lan ne kaba songshit rengi trei dak bangiwat ya ki nadu na tenrai dan menin kasngi kum kaseng ila ya lej ban yakendu ya executive engineer jongka NHIDCL hapok office yung u kapadan hangtay hapo nang mensam pada hadian kajinya keren kajinya thir kajinya tai kaba omduna ya ka sikentai steng de kamat ka banengkong kabangi lara Ahmad Jongu executive engineer haka biade bat ka surok penusla kadai bangi bu ya ka jing ajingmut ya ka NHIDCL balakum kumno hakte ki benta ki bakiriat ki jerong kidai ban sim ya kata kalenti banti slub ya kilum kenang bante lakam ya kata kejing tua jong ka kendau kumjung ila ajimut yakiru bamdai banti tangka jakak ban long slope rengi ong ru bakin sina kendon kenang bakani kajing tua kendau kan yarap ban yadana kajing tua kendau hakapor yur hakapor bajur slap te kamat kabaar kaba ngistenat ba habang ila keren bad executive engineer kadai kajing ajingmut jongi ban bu ya kata ke alternative road lenika surak ka basipor banti nak kete ke benta ke badan ya ke parmau jong ubak krikson lengkoi namar bangi yo iba kete ke jaka ke bangi khot ke pomlom kalom ke bajrong bat ke jing tua mau ka jia jan man lakasngi nak kata kadau ngila ajingmut yo ubala kumno andalap poi ke por ba pentre kete jaka bakum ka company kidai ban thau ya kita kilat lenti ban snaya kata ka alternative route lani ka surok basipor kenang bakanam khanglat khangti ya kalet kawan jong kipatba bat ban pensukru ya ka company bakan tre ya ketika surok u executive engineer lapan pau bos ngutenat ya kata kajing ajing mut jongi bat unsaya keren ru bat kibor ki bahalor kentup ru ya ka sorkar jela te sakawai kajing ajing mut jongi kalong ba lakumno kajing pentre ya ketika surok kinsim ya kita ki local engineer jongi ki banapo PWD department ni sutenat ban pentip ru ba menin kasngi executive engineer ula yatho yang iba nakaliang jongka NHIDCL menhakini kisngi kala khod interview kumba spongut yaki engineer trajaka te napdeng kita kispongut nyongut kila sim yaki kumkinang tray po ka NHIDCL ndrei nidon hikaji sngu khonyo khenden namar ba habangi layak libnya ni ong ba kini kidiki engineer ki khna ki brang su pasien tengi stenat ya kata kesenjam ka bangi lasim rengi lakentu ya ki balakumno kidai ban ya keren bat ka PWD department jongka state government lane jongka national highway bakin ya trelang khamtam ki bedai nakte ke nakatha jongi namar bangi maki kisnu thupai ke jinglong jongka lum ka jaka ka tering ka bron ka te jaka jongi bat maki kin ai ka jing betha ka babnya kumno ban sedang sim nakanu ko benta jongka lum nakanu ko benta jongki mau
banti ya kasurok kanang bakani ke bantai lakam ya kini ke jing tua kendau ko bana kapor cakapor mereka bas ngusi pada hadin bangilak poya kata ke benta executive engineer ulaong bayakane kakam ngilak de biakren kan upausin bat deputy chief minister jongpi bana kaliang deputy chief minister ula ko ngu ba empa ya kita ki officer ya kita ki executive engineer jong la jong bakinya trelang bat ki ta ki nong penteri surok jong ka NHIDCL pause ong ndala poi kasngi ke bala pa lanela dispute ya ki banlech kata ka spot kini ki officer ki kentaj banlech banya trelang bat ka NHIDCL te kalong ka ek ka bas ngolengok ba kumno ka sarkar jela lani kumno ku deputy chief minister ubadi pej ka PWD umla ban pen ko ngu ya laki jongki officer la jong bakin aya ka jingya trelang bat ka NHIDCL kanang ban te lakam ya kani ka jing tua khandau bat kanang ba ka jing ti ya kani ka surok ka jing he ka surok dapki kanlong ka bejai bejai ti te ka ba khadu ka bangila ya keren bat u executive engineer menin kasngi kadai halor jongka benta ba hagani ki benta ki ba kaslup ka jerong dawa ban ti slup teula ai pen iya ki daw ba balai bakani ke jing tua khandau ka jur ketika jaka kadau hi kalong ba nagatu ka jaka ka baka NHIDCL kala shim bat kala siula bailursan sikpat ba teka ti tik ya ketu benta nagata kada ong bangimla ban ti slup namar ngitang syuk ti slup ngila sim kita ki jaka ki bangi claim siu ya ka compensation tu ong syuk ai ke jing kum baka je ha mauli ba siteng untuk mau hap si kebenta ka baki la dep siu compensation bat siteng pat ka hap si kata ka benta ka ba ngi claim siu compensation ban nakaleng jongi ngila kwa ong bangila kwa ban panham no tu mau nandu basdang ndegi trajaka ki khanglat namar baki ong ba 4 don ka jing siu compensation changi tekum kaseng ibu ya kene gajing trua sakipat ba ibu ya gajing kerpat sakipat ba pat kitra jaka ba lakum nukumnu ya menta ai gajing ya treulang bat ka NHIDCL lasai lada ka NHIDCL ka don kam ban sim ya kita ki jaka jupi ya ki ndrei pentep ro ya kata gajing sim jaka sya USDO civil bon sim ya kita ki senjam ban ngin saya pe ya kita ki bali lulusan hadin namar kum ka ofisi nilai bak ofisi SDO civil kala sim kia ya kane ka kam sim la lasting na du basdang bat nda ni sim da katak senjam ngila ban penbej sing ngila ban weng ya kini kijing ki ba don ahmad jongi te ni sngungu sibuna ya SDO civil jong pusla ro ubala mensisngi ka ba mensngi ningkong ula khot ya kijing yalang bat ula panjing mut yangi kumno bangin sim ya kane ka kam ban mauru lapan pau bos ngukia sibun ay kene kakam ni ay ka jing kublay ya ka ay ka bol asim ka ay ka bol ngab ya kijing ajing mud jongi ya kijing jongi pajba jongi ban ni ay ru ka jing sngungu ya ka NHIDCL ban ni khmil ti baka sarkar jela kam dai syu ban ya taipap tang ya ka NHIDCL lane baka NHIDCL kan taipap ya ka sarkar jela ndai kala dai ka por bakin sim ya ka rai rangba nak benta ka yap ka im jong pajba bakin ya trelang bat bakita ki officer jong ka state government ki badai na ka PWD ki de ban hier Ramadan bat ban yatri lang bat ka NHIDCL hakapor ka baka don kam kat badang pentri kini ka surok hatu pisu pinget le kata menong balada ki officer ki num ngap ya kata jing direct jong kita minister badai pe ya ka PWD kawai hi ya mentang impat yo ban ya kendu bat kita ki engineer ki badai na ka than jongi te sakawai rung impat yo ban ya kendu direct bat u deputy chief minister bali pej ya katanat PWD jong ka state te bangin ajuba menta kalong kloy palat namar bangi klempat yo ban ya kendu bat ki ndrai ka ka bangin lajuba menta kalong bet ka ka balapan sngo sangi da u new executive engineer jong ka NHIDCL shu u new engineer jong ka NHIDCL lu umdai tangkata ka bola yathu ba wat kini ki officer jong ka NHIDCL ki baki labo ki jaka baki tri surok pa kum kita ki supervisor ka baki ya kendu jing ru ka dei ba kane ka company sina surong kam jus ngap ya kajing ajing mu jongki ka tre tang kat bakamon bawan mauru ula ong banakali yang jong uhi simet kwa bangin terminate no ya ka kontrak bat kane ka company ko tre ko surong namar ba kim jus ngap ya kajing tha jongi rei ong pan ngimlale namar ba habakut i kabor ka dei na ki basalor ke basolor ke bah kumnu basolor ke dia ka sarkar jelala ne kali ba ska ministry
kajing ya keren jungi menin kalong ka basai ba ong ba kibor ki bahalor kamut ba kibor bahalor jong ka NHIDCL kentup ru nadu ka Ministry of Road and Transport ka badai pej ya kani ka kam nomor ong nadu basdang ba kajing ai tender ya kani ka surok ru lale nadu ka ministry pat kajing ya soy ya kita ki agreement pan pentre ya ketika surok ru kadai ka belayale apding ka sarkar India pat ketika company ko pentre ka surok bat ka NHIDCL kadai tangkum ka agensi ka bapej ya kata kajing pentre ya ka surok Hatu pinbu jing tho na ang pada sa ministry lakalong kata korukam. te kumba long hi namar ba nakaliang jungi ngilai sim ya kita kisenjam bangin yat kendon pakendon bangin yat step by step minum lek kerkitan ban ngidon hi ya kata kajing mud bangin sara ya kene kamat sakibor bahalor jong ka Ministry of Road and Transport tang baya menta ngikwa ba ngin ya keren so bat kini kibor kibadon hakani ka jaka bat kibor ko tre ka surok kenang ba kajing ya lenti jongi kenom baklano hakajing sim jongi ya kene ka isu ko biya de berkati ka surok Busuk kai kerteng di pipi bat kini. te ka kerteng jonga ka adeu basuk lang khwar ngalong vice president jong ka KSU South East Central Circle pat akajing lej ya kendo jongi ya executive engineer jong ka NHIDCL ngi ya lej rengkat bat general secretary jong ka KSU iba isam lavurus soklet belong unong yalam nak teh kathan penuslah ladangin bakla amduna ya kes pungud pajba kibla yam nak teh jingjia nak jing tua surong kentup ya ka kibla jia harangan arngut kim simpriu bat adin kadon ka jing klat jong itu sieng ka habaka kali kala hab syariat kiba don kuman riungut apo ketu kali bat kadu ka dei ka ketu ka belajar mauli ka jing klat jong itu ki ramba arngut kibla nya ya ketu ka boleh rupika Pi ongkren menes pang ta ka alternative road nai. Hatu pi banjur pa na bayu ni oksar badi badi ban le kan kam badi bodon kam hikar ki menta ban le. Kang ba suk kali kawan jong kino song. Hakajing ya keren jongi bat uni officer ula kemen ula sngo ngila banjur hiba lakumnu kumnu ba kajing petre ka surok kanom syak penthut kalet kawan jongi pajba kanom syak penthut bat kanom bu jing maru ya kalet kawan joki ngila banjur hiba lakumnu kumnu kide ban Wah ya kita kilat kelenti. Nomor kumbang itip bakate ke jaka simet. Jong i bak friction lengkoi belong tra jong ketu ka parmau surok parmau. Tingong baga ya keren bat ke sarkar jela ai ke sarkar jela kan ya keren bat utrai jaka. Balada kata ke sarkar ikade ke sarkar ke bas ngukhia ya kipaj ba. Tam kumu Deputy Chief Minister badai ru lokal MLA jongi udah ban solve ya ketika problem ban tahu kilat kelenti. Kenapa kini ki jingjia bas ngusi kinom jia syun ang ni sakmat. Tapi nam bakani ka jingja gini ki jing ya breu le ni la ban keno du mo ka de ka jimo metre lang ka sarkar jela u kontraktor company boyo ka kamat ka NHIDCL. Kumbang ilaya keren menin ngilaya sngo hida ka basya ya ka ka balaong dau executive engineer jo ka NHIDCL baka ta ka jing trelang bat ka sarkar jela kam don. Namar baki ong ba nila ong ya ki bakin dispute ya kita ki engineer ki local engineer nak tanat PWD bakin lej sikti jaka ba putri ke surok kamdon yo makan no pusi ni la ya keren ya kan in kamdon yo badai nak kata kada bangin bansi bangin recruit kita ki kena thamai wala ki bapli ki padon experience ring haban recruit nomor ba midon ya ke jing sania ka bas kem bakini samla tra jaka tra muluk kin kham smutu pha ya ke jinglong jokalum kawa pat ka tirin kan ke cakwa bangin penkut dah kebiade bat ka ni skwa ban ru ban biang saisien ba kani ke jing petri surok ang teh apo penusla ke jing penhe ya ketika surok silong dauki kadai ka mat ka bangi la simkia pha nadu snem arah jar apua ban imla ban klet ba snem arah jar apuar shua ban jia ka tu ke jing jia pas ngusi harangan nakaliang jongi kum kaseng labu ya kijing tho sepo ka SDO Sibel bukan sngupha ban simkia ban penham no ya tuma bla senjor nak tu jaka nomor bu jing ma ya kalai kawan jing pajba ndrai kata ka syukut tang kata ka jing ya keren ka jing pha ka jing tho bat ka ka ba pau hi kalong ba nakaliang jongi company ki ba entre ka surok ki simsting pelat kim kin snap ya kini ki bor ki ba dekmi ya kesensyar kita ki district administration kadon ka jing simsting ban ngilngor bakumnu ka district administration ka simsting bah ka biade bat kani ka jingle jong kini company nomor ba lada kim ko ngo ki jing tha jong ki sngap bet kuntu
Dari maki kum kita kino sensyar ki badon ya kapor kidai yang batsim ki senjam ki babiang. Padai halor kata kadau ba ni sngau hi bakani kam dai syuk kapor bang ya taipap kawai lane bangin dang sim sting. Ya kane kakam kenapa kum kini ki jingja pas ngusi kinom dia syuk atai pok kathan jeng.